Mba'éichapa Guido Fleita Chéréra apemíma YouTube ikatuhaguéicha oipytyvõ Guarani ñe'ẽsa apópe. Aníke nderesarái emonei che rembiapo eheja neñe'ẽveve ha avei eheja neremimo'ã ehejaséramo upéicharamo ñañepyrũ. Ñe'ẽsa apo póha. Tembiapo peteĩha ha ipyvõ karai ñe'ẽmegua. Actualmente estamos llenos de herramientas tecnológicas, correos electrónicos, teléfonos celulares, computadoras y lo más importante, el inigualable Internet. Tembiapo mokoiha jahekáta ñe'ẽ hasyvévako haipy apytépe ha upéicharamo jaguerekohína sa'y hũvévape. Actualmente herramientas tecnológicas, correos electrónicos, teléfonos celulares, computadoras ha internet. Ndaha'éikohína ku hasytereívahína katu vaicha chéve iporãta jahesa'ỹjoive ko'ãva ñe'ẽ. Tembiapo mbohapyha he'i ñandéve jahekáta ñe'ẽ he'ichejojáva téra he'iséva. Ha'émavoi che ajépa jajuhúramo ñe'ẽ he'ichejojáva jahaítape he'ichejojáva ha ndajajuhúiramo he'ichejojáva jahaíta he'iséva. Upéicharamo actualmente oguereko ijykére he'ichejojáva. Ahora realmente, verdaderamente, herramientas tecnológicas ykére ahaihína he'iséva ha upéicharamo he'ipéicha. Son aquellos programas o aplicaciones que nos permiten tener acceso a la información. Ha ivýpe jaguereko correos electrónicos ha ijykére avei he'iséva. Es un servicio de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinatarios o receptores situados en cualquier parte del mundo. Ha uperire jaguereko avei teléfonos celulares ha ijykére jaguerekónte avei he'iséva. Es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Ha ivýpe jaguereko computadora ha ijykére jaguereko he'ichejojáva ordenador computador. Ha uperire avei ipahápe jaguereko internet ha internet oguereko ijykérehína he'ichejojáva red ha ciberespacio. Irundyhápe he'i ñandéve jahaijeýta karai ñe'ẽ hasy'ỹvape pe'ahína ha'épe yvateve jaguerekovõihína ñandehaipy karai ñe'ẽme ha katu ñande jaikumbysevégui jahaijeýta jaiporúpe ambue ñe'ẽ. Ha upéicharamo he'i ñepyrũrãme actualmente estamos llenos de herramientas tecnológicas, correos electrónicos, teléfonos celulares, computadoras y lo más importante, el inigualable Internet. Ha jahaijeývo karai ñe'ẽme jaiporúpe ambue ñe'ẽ ndahasýiva rehegua opyta péicha. Ndaha'éhína ojoaguetereíva katu añeha'ãmbaite ikatúvo iñambue'imi ojohegui. Hoy día contamos con varias herramientas tecnológicas, correos electrónicos, teléfonos móviles, ordenadores y lo más necesario, el Internet. Tembiapo póha jaguehe'i ñandéve jahecháta mba'éichapa ñambojere guaraníme. Peteĩháme ñamoñe'ẽmavoíkuri ha mokõihápe ñamoñe'ẽmavoi avei ha upéicharamo ko'ág̃a amoñe'ẽta peẽme pe guaranímepa mba'éicha opyta térã mba'éicha chéve opyta porãvéta guarani ñe'ẽme ha he'i péicha ko'ag̃aitéramo jaguereko hetaiterei tembiporu aporekorape rehegua ñe'ẽveve pumbyry popegua papapykua ryru ha mba'e imomba'etevéva ha'e jaguerekoha avei ñandutíveve.
Apikohína cheresarãinte namoíri ijykére mba'épa he'ise hína correos electrónicos ha péicha pya'epya'e heta peẽme correos electrónicos ha'ehahína ñe'ẽveve teléfonos celulares ha'ehína pumbyry popegua térã pumbyrýnte computadoras peche aheróhína papapykua ryru ikatukua oje'e avei chupe mohendaha katu che ndaipuruséi péva che aipurúnte papapykua ryru péva hi'ã chéve ho'ave hese ha upéi avei jaguerekói pahapehína internet ha internet ningohína oje'e guaraníme ñandutíveve ha avei peikuaaséramo mba'éichapa oje'e herramientas oje'ehína apo rape rehegua tembiporu aporeko rape rehegua péva ningohína ikatukua ambue mbo'epýpe ahaijeýta avañe'ẽ ha jahesa'ỹijove ikatu hag̃ua che ñaikumbyve avañe'ẽ ningohína ojeipurumeme ko'ág̃a rupi ha iporãitereíta jaiporumeméramo avei ñande ñañe'ẽháme upéi ápe ahai'imi avei tembiapo poteĩhápe heihápe aikuaave hag̃ua upéicharamo ereséramo karai ñe'ẽme vos tenés correo electrónico para pasarme nde ikatukua eréta péva guaraníme ndépiko reguereko ñe'ẽveve embohasa hag̃ua chéve ha upéi karai ñe'ẽme he'i quiero ver tu celular en este instante ha guaraníme péva ikatúta ere ehechaukáke chéve ko'ag̃aite nde pumbyry popegua karai ñe'ẽme ikatukua ere Carla arrojó su notebook al piso por enojona ha guaraníme ikatúta ere Carla ipochyreíre yvýre oipete ipapapykuaa ryru karai ñe'ẽme eréta estoy feliz de pertenecer a esta generación tecnológica ha guaraníme eréta péicha avaiterei cherekovesẽhaguére ojeporuhápema tembiporu aporeko rape rehegua ndaha'éikohína ku hasyetéva ajépa ñande Guarani ñe'ẽ ha katu jajesarekónteva'erã hese ikatu hag̃uáicha ñaikumby opaite mba'e ikatukua niko ja'ehína ndaikatumo'ãiha ñaikumby opaite mba'e katu ñañeha'ãva'erã ñaikumby ikatúva guive hi'ãmínteko chéve peiporu kóvako tembiporu ame'ẽva peẽme ikatu hag̃uáicha peikuaave mba'éichapa ojejapo ñe'ẽasa apó avy'aiterei pehecháre che rembiapo ha ápe avei ahai peẽme mba'éichapa ikatu ja'e más que gracias guaraníme ha upéicharamo che ha'e peẽme aguyje rasapa.